Kuri na uhuthu muingi wa Nyeri ukoretwo kiria nyama iria ciumanaga na mahiu ma uici na iria nyingi ciacio itakoragwo ihitukiire moko-ini ma maabitha a kurora wagiriru wa nyama. Na tuona pia kwina muhuri uthondeketwo urathi kuhanana na mihuri tuhuthagira that is na bora ciandikagwo no tarora shape na design tukona ni tofauti. Nyama ici uguo cipakitwo kana uguo ikuhaririirio ni cingiekora mukawa-ini kana mbucĩrĩ-inĩ kana handu hangi na ituike cia kuhuthirwo ni mundu utari na umenyo ati nyama iyo ikumite handu itari ndore na ona ikionekanaga ta indore ingiakorwo iroretwo na muhuri ikirirwo thibitisho na muhuri utari uria wa officers aria malaicensetwo. Oni thutha wa ruhonge rwa borithi na maabitha a thirikari ya kaunti ya Nyeri kuhithukira mucii umwe mwena wa Meca Nyeri wikoirwo ni kumwe gwa kuria guthinjagirwo ng'ombe na mburi cia uici. As you can see here, leo tumeshika one of the main suspect. Tumekuwa tukifuatilia kwa umakini sana. So tumeshika vile mumeona kamechinja ng'ombe mbili, ng'ombe not less than 3. Na kuna dalili kwamba kuna ng'ombe zingine tayari alikuwa amechinja na amepeleka nyama bale anakuwa anapeleka. Kuringana na County Commissioner wa Nyeri Josephat Biwott ekwirwo mugwanja nio marikitie gwikio ngono guku uthuthuria ugithi na mbere wa kuria nyama icio iratwaragwo. Tumeitisha mkutano kati wa watu wote wa butcheries because tunaona hii syndicate, some of our butcheries are involved. So tumeongea na mtu wetu, the chief officer wa livestock na director of veterinary services, tuwe na mkutano na watu wetu wa butcheries wote wa design system on how they are going to manage themselves, because hatuwezi kubali mtu aibe ng'ombe. You can see even the hygienic situation ya wale wamechinja hao ng'ombe, na hiyo nyama ilikuwa inaenda town, wananchi wanaenda kukula without knowing. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.